suggested the name of the formation of the OAU? Omurimbara City nobo kushoma kwatandikiraho abeji bakiremerwe okumuruka je muzire fayo orebuke ngo wareta umwana wawe wamukwasa omikono yishomero kandi na yishomero rukore omurimo gwaryo so abazire nimbatera umurango ogu izoba ryo kuhumurikisa abana utakajote nandiyo ninkoreke omwana ukamukwatiro wa boda boda nubwo ramuho wa boda boda mukorate omuforo wingorebuke mwana wanje yahika ishomero mutakategereza ngo manyirwe ikeri kwija manyari yari apana wareta omwana ukamuteka ishomero utakamanager fayo mnonga providing ebyakwetenga na mnonga ebitabo ikaramu obucumu kandi making sure ngo yabayine ebitabo biriye nafu bakuru b'amashomero nibashabazire obutareka abana babo omaka abwenshonga y'ebishare kureka bije baganire nabo okushomesa omwana tichorobi konka no kwehayo tarho kuba ine sente ngo zijwiraho ngo ashomesa omwana omwishomero harimo ibintu bingi esaha egi ntwegesa abana eby'emikono ntwegesa uko ibiyesa kwebishaho tukusomesa mutu gwonka nitusomesa omwana okumanya omubiri gwe gwona ng'omuntu arikunda kuhabirwa kugira obwenge nibamuhana mwene emico yiba kwita discipline nekuhereza omurimo nekutuza omu bantu nekuletera abashomesa bakukunda nekuletera omuntu ahurire ezo nziba kweta values bwenu wahika mu office bakakwereza grace period wawaraganisa wiki at least ni nko muzire geza ukirize kugira ngo cyanguhire administration na nabegesa kubasa kuhereza services eziko bazisemeriro mweji hamwe na no muziri ninsima abaturetera hakasente ahabo kwenda kwirusemera mu yishomero ninsima abatagire obutwagera fundraising kandi sente zarugeremu ziriyo zitekanisa a multipurpose hall eje eriyo yembekwa arkabohe mother care twazo murkazo oku bakuru b'amashomero nibashabwa okurinda project hamwe ne government eri kubahereza omashomeraga ebigambirwe obukazo district ebirenera mbora ebikozirwe omumbarira y'ebisente abo mwakogo timo buhereza bwani bwamigo bwamizi amazi gana ikondo gakisha gatu yamba emyenda yite 20 joze guba mwena 20 joze bene gumeru waiti beneficiaries nanga abakama ba project twine bini hoba zireberaje abuko project wa magukora nka ikizimeke cyo kureba baza mu in charge shimekwana chikozaje akona umukozi wa government na wewe nejo ya government abakozi abugira ngo tamuzitangiranye mwebazyo abakozi abamwite bakaripotingire twacuzumera kandi nsakorega na office ya DEO kazo kurangwa abakozi bona b'amashomero bazamyanya abuko tanshanga abana bo bari mu klasi abashomesa umwe bataruho omukoramburogo kishangire ngo zimwe a project is district zakozire ziri omurengo gw'ikishobobo hereza tubwine ntwabwinji konka abashaho tukero bake hatoshanga umuntu wakora warenze yaneshaho cyo kureberaho nko muzarisa ukorekero ugarka ukurizo speaker wa district ano ashabere abahirwe mpatane okora ebyabaragirwe kitari ekyo tabukusheshurwa kiraba kitakozirwe bakikorekwe kibabaso kutunga sente zabo kandi uruko batakikozire sitoro kwasha kusheshura mu gutakwira so ubwo nubwo mu gutsibira mweri izoba kandi ntusima government ya Uganda abo kutereza sente zo kwasa kwereza abantu buhereza Awa TV West ndisenyomo Gideon Richard Nahabwe Awa TV West